Star Jamila, la Peace and G, Itafuji, G1. Ese manu ufite isaha? Ashwida sha nasa mfite pena. Reka njye kubaza uriya mu boss sha twumva ko twamenye isaha. Se boss bimaze kubasanga. Ese boss kunyatsa umwiko wanjye. Urukura hano mushishwa nawe. Usirukora nakubwira isaha hejuru yuko telefone yanjye nayiguza amafaranga. Nshatse kubwira ko kumbwira isaha bisaba amafaranga. Kuko umwiko kwakiye ubusa. Aya mafaranga ngiye kukubwira isaha nzayakata mu mushahara hanyuma nkukwishyura kuko telefone yanjye yarampe. Wenda isaha yore kuyimbwira ku mwiko wanjye. Rwanda muratize. Usombaza isaha utayikeneye. Okay. Rero uko nyikubwira ngiye kuyakata mu mushahara wawe. It was at this moment. Amafaranga 500 twishyura umuntu yakata ndasigaye. Fata calculator hanyuma urabona amafaranga uri busigarane hanyuma nyine urabo cyane biba byanze. Uyu mwaka uzawukorana no kuzana amafaranga uri ko amafaranga ko telefone yanjye nayiguza amafaranga kandi ugomba kumva we niba uje kumbaza iki ugomba kumpa amafaranga kugira ngo ngirane mubwire igihe niba cyase niba utama amafaranga iwanyu vuba. None Sadoro, umuntu watinze uri cyumboza isaha. Sawa warekeye. Uramuka pe ikintu cye cyose n'amafaranga. Uzi ibintu nkoze. Ahubwo Adoro, itafari wowe kumenya iby'ubufundi. Itafari ndayishyiraye koko. Sha ngiye kwaza boss pe. Ujye kubaza icyo Ngiye kumubaza boss. None se iri tafari wamenye irijya aho gutuma ngo. Sha ubwo nyine genda Areka ngiye kwaza boss rwose nawe ngiye kwicira ibya boss. Genda. Ndazankate. Use 500 duhembwe ko yabiri itanu nasigarana kimwe kikabiri cya. Icupa ndari muki. Genda Ntacyo rwose. Ahubwo sinzi icyo twakora rwose. Ahubwo ntawe. None se boss. Itafari ndayishyira he? Ngwino nkwereka aho urishye. Ngwino. None se boss kumubise koko. Ubwo moiki. Kumburanya uri kumburanya. Akazambwa mu mezi 2 ndaje ndayakata noneho. Ndaje ndayakata. Ese koko boss. Ubwo koko nunkata. Ubwo koko urabona nzamara amezi 2 ntambara bogisa koko. Umva atari kibazo. Ishi uzabunuza. Asubundi izeye ku buryo utazi kitafari rya hejuru y'inindi. Ngiye nize kwa Kinyope. Ntago wandenganye. Ni kwa Kinyo koko ngagenda ujye kwanika amenyo. Boss. Kumburanya vuba. Hari havu. Akaganye ndabonye pe. Mwiriwe. Mwiriwe neza boss wanjye. Wese kazi karagenda neza. Sha boss kazi karagenda pe. Abakozi barakora nta kibazo. Barakora nyine barakora nta kibazo. Bose uri gukora iki? Nyine n'utuntu nari ndi gukatinga. Ibiki? Nyine n'utuntu nyine nari ndi tumeze gute kugira ngo nyine turebe ko inzu yacu yarangira vuba. Nifashishije utubare. Ukora imibare? Gute ukora imibare kandi ufite management ihagije? Nyine boss nyine hari uburyo umuntu akora utubare sibyo kugira ngo wenda imibare nyine arimo abasha uburyo yagira ati yayitunganya. Boss, rate adukataga. Atakubeshya. Maradukata. Atakubeshya rwose adukataga. Kaka boss, mwaka ugurumva ibintu nk'ibyo nabikora. Ntago nabikora rwose. Maradukata. Boss, nibyo wadukataga. Nje wanga 75. Singura singi songa 75. Ubu nakora umunsi nakora ubundi. Ubwo nanjye ngiye kugukata amafaranga 2500 mu 2500 wahembwaga mu mezi abiri. Nora zimshari Wamba urebyibuze. Wenda nkabishyu. Ariko ukama amafaranga yacu. Aya nana gukata. Nibagukata ubyumve nawe. Nazimshari Warazotinya ko sinahanye ubuntu. Sinakora ubusa. Nawe nawe mukate. Ahubwo nawe 200 gusigiyemo. Twabyumvaga. Nabwo gushyiramo imiyaga. Yamiyaga y'boss ayikuramo. Muzi wose nyine.